morning, guys. It's our day 2 here in the south of Cebu. And so we are going to Boal and Kawasan. So we are all ready and prepared. Let's go. It's LD, Edwin, Calvin, and Rabbi. And thank you sa amuang host. Guys, ayun pa kayo sa buntag ng gikan. 6:48 pa in the morning. Kaya, ingon sila, early bird catches the worm. Okay, tarang worm catches the boys. Kaya sa'yo mas Korean dito. Post karon kay very accommodating. Thank you so much sa sponsor ate ni Rabbi, and thank you kayo sa family, sa young husband family. Thank you kaayo sa accommodation. Thank you so much. God bless you guys. Hey guys, cause we're so hungry, so we decided to stop over here in Alcantara to grab some food. So, see ya. So we have just arrived here in Basdaco. So coming over here, you need to pay 5 pesos, no? 5 pesos per person for the environmental fee, and another 5 pesos for 10 pesos rather for the entrance fee here in Basdaco. So let's go, guys! We're so excited. So hi guys, we have finally arrived in this beautiful paradise. Look at that! I am probably getting inked today. Just kidding. Boracay. Kanilang sa kay malas man. So we are currently in our first stop here in Basdaco, Boal, Cebu. It's so nice, though it's a little bit crowded, but you know, for 10 pesos, daghan kayo mo ani di ba no? 50 pesos for your entrance. Masulti mo sa lugar dahil sugat tayo white sand. Hindi mo kikin dito din. Baby boy, tato yung videoan dito. Check lang. So guys, nag-apit with your rear, naglibot-libot, sightseeing. I'm fishing. Yes. You know. Fishing boy. Chef. Camera day ako na day. Mag-fishing boys. Mamasal og mga laki. Basi na tag 20 diri. Joke! So unfortunately guys, Kawasan Falls is closed today because today is Good Friday and they will resume their opening tomorrow.
as you can see, a lot of Pukpul visitors are coming, but yet they will be returning to their home dreadful. So we are now planning for a different path. So I guess I'll get back to you once we have a deciding moment. So see you guys. So guys, we have decided to get here in Lambog Beach in Badyan, Cebu. Into target kayo siya guys, daghan niya po siya town. Supposedly mga to tabi sa kawasan yung town na close. So guys, after 38 years ng pinangita upuan, room, nakakita na kita may table diri worth 300 pesos. My God, na-save yun mo ang beauty sa sun. Usan lang yun ka 1 second na lang yun paig na yun taan nila eh. Binuwad sa init. Negro na kay puno. Ay, thank you Lord. So man siya Mag-stay sa makaligo. lagi man. Eventually mag-wait na lang po ni if na yung mag-vacant na room kay basin para makatumi o kuhan o makawasan ko. So stay tuned for more updates. Guys, dami diri sa Lambog gihapon karon. Overnight stay ang mga yads. Mecca Ella. Ugma magkawasan kami. Yupak. Man duty pa yun si Edwin. Duty pa ko tomorrow. Yes. Muna namang tent guys, kanang blue. Ano siya, muna namang tent. Amo nang gi-rent for 500 pesos for an overnight stay. And guys, just so you know, dili ra gyud kami or mga pipila ra kabuok ang nag-rent diri karon og mga tents og mga rooms. As in, grabe, full pack gihapon. Ganina pa ning buntag hanggang karong gabi. I think mag-welcome sila hang Saturday here. ML ko guys, and so busy. ML man, guys, my God, ang signal diri worst. May pa si Edwin kay naa pa. So sa mga Globe users na ay signal maka ML man si Edwin. Yes. Ako nag-sun og smart naa siya pero dili nga na ka, you know, ka stable ang connection. So monsa na anyong usa sa mga i-take note. And of course mga regani mo dinhi og Semana Santa samot na karon nga very peak ang ilahang ang season here. Grabe expected nga ang ilahang mga rates kay bumahal jud. Grabe ang ice guys. Nagpila Edwin? Tag-G's ang ice. Ang ilahang sa paman basta daghang nang mahal din ni ang ilahang. Usually feel na ko ang kanang tent 300 naman siguro na karon kay 500 na. Ang ilang rooms here kay mudagan nag 4K. So masud na 8 ka tao, di pa na aircon din ay. So mo na siya mag-vary gyud ilahang price. So mo na kada lihok diri is na ay bayad. For example, kung magamit ka sa ilahang palikuran or restroom na kay tag 10 ang pangihi ug ang poop. Kay 10 pesos na siya. Kung maligo ka 30, usara pag yun na ka siya kabaldi. So kabaw mo dapat inyo yung itipid ang water kay grabe yun diri. Grabe, every drop counts. So siya na pagdala na napod mo mga sabon and all, mga body care, mga skin care essentials kay grabe kagamit dinhi og usapod grabe kainit dinhi. So manang paggamit yung mong sunblock 30 minutes before mo magbabad sa init o sa tubig kay grabe jud kinahanglanon jud ani. So guys, magtour-tour ko ninyo gamay kutob sa asa na po mahatag inyong kahayag.
Kay nga ngit-ngit jud mo rin ang place nga medyo hayag-hayag guys. So mo na siya daghang kay mga tao naglakaw-lakaw ron. Actually guys, nindot naman po diri magstay. Kay kuan medyo bugnaw, relaxing ang water. So kung ganahan mo free from stress and all, so pwede ra jud kay mo stay here. Barato na kayong entrance. Ang mong nabayad for na magdumi duha ka buok motor, man 5 mi ka buok. So we only pay like 50 pesos for the entrance including the motorcycle. The motorcycle is actually for 25 pesos. So I guess kay duha pagdamo ka mo ang motorcycle, murag katara mong gibayaran na libre naming 5. So mo na siya. Ang sand guys, white siya pero not that like kanang powdery jud tayo pero guys, kung mangita mo cheap nya, nindot ang lugar, grabe mo gid ako sa mga recommendation, i-recommend na ako ninyo. Kay nice lang place. So init lang jud siya, pero summer man jud di ba? So may expect niyo sa summer, init man jud. So mo na siya. Kung di mo ganahan masunog, edi ay na lang mo gawas. Muna ni Ron, ang resultas na signal, wa di ay, di nakalihok. It's a scam! Ang hero day, naunsa na day? Nakoma? Lord has been slain na. Nag-hold jud ko day kay rank day ni. I don't know guys if kailangan ko ba ni i-show ninyo nga video. Sa ilo ako daan, Rappi and LD. So guys, nagunit yapon sa cellphone si LD sa miyang phone call. Karon wa nakatubag. Iba talaga ang Napag-iusa din o nagunit pagyapog baso. Iba talaga. May forever sa baso. Iba talaga ang tama ng Red Horse.